Выл культура уенже тәлінмелі шулутса духна. Шакунзинже Иванова хулынже Чуваш Республикин университет парлехин ертушин Россия халық художниген Ревель Федорован Кураева ушельча. Унда Чуваштен делегация худшинже. Пуслах, пуслах, чах-чах писем. Пуслах, пуслах, чах-чах писем. Ревель Федорович вырма районинчи манчак ялинче шуралза юсне. Тень шавынбахши ялжын тунзыхланы сизенет унын эжезенче. Тавралықпа келенеген аржинба херарымасын лади, ялдыры хинче лараган киве шурда кадардади. Теленмеле черелей. Илеме үлкенліге малды вырына хурат юнерже. Үгерджіксенчи шинниземде ыры ыжығымылы унын. Тессен буянлығыбе узугрума пілні, тада шалдан дапсадыраган вой, соры ыстыне умри тіллевзіне пурнышлама майбаратте. Пирин халгыты халксын шиклени мар, уйрни мар, эбер хамара, тивешлі халых, мнашлы халых, пулыне пілзен, пирин ывылзем, пирин манук семде ана пілзен, пирин пуласлых, халых упраза хварасы, чваш халги пуласы, хурави булать, выл халых булать. Анжақтай бір шавзане мана бушлазан, хамырын история, не же мана бушлазан, ведь калаще, что мне была история. История, кам история не пистолет поберет, пухань пуласлых не пушкран берет. Историзер малашлық шук тейші ғалықра. Пулдарулы ғанынжи хастарзен сываплы жезембе шамры ғырыва пірремар паллаштарышха. Чувашин ре культуры министерствебе Иванова облачень культуруба туризм департаментче пірбірімбе келіштерзе шлес Сибирги келеш жуалыбыса шереплетреш. Шав келуші дұрығынде малашне пирен театр земде, үтті культуры небештеген земде, бір-бірін батне шивы қланза жеде бірде зағалас темінде. Шүремелі шул зем ұшса барап бұр. Шағынбек шүрезесін пирен патшалық пәдім Россия жайынде малды вырында бұласа жанадып. Весі мін пирден келестіне вайғыват хурза, Шағынбек пір жыл бауытса, пирен патшалыға, тада шүлі жая секлеме тұржы бірде зағалап. Ерне Галарон Вали Елизавета Зайцева, Олег Цыпленков.